Hey, so umuntu lo uthi uhlala la? Uhlala lapha. Kodwa into engicela lapha mina sithandwa sami ufike ubehave. Angifuni ukuhage into zamahagi. Hayi kulungile. Ungene emalini phela la. Ende kuhle. Athi seyakhe indle engaka. Kodwa andawo zamthandi. Hayi Angifuni ukuthi sesimuve on ugcine usuhawukela ngizoza ukuthi seyakhe indle. Hayi angisamthandi. Ekuhle. Ingxenye khona apha wathwala. Qoki. Ukhona vele uhlala lapha eqinisweni. Uhlala khona apha. Uhlala khona ngezwe. Vele ngizamchingela wena ucizelela ukuthi ngumali wakho. Wagcina usithi baba. Mina ngumali wakho asingene. Hayi kulungile. Asingene. Sabona. Yo, njani? Aziyaphila. Alright. Right. Uko right? Ni right. Ubekwa yini lapha nje? Ngumkhwenyana lo. Nguye lo baba. Alright. Umani. Hayi izwana mzukulu mina umalumakhe. Malumakhe? Yeah. Malumakhe ubani? Ngababa umalumani. Malumakhe ukuthi umalumakhe ubani izihlobo zakhe awuzazi ndoda. Into enilethele lapha ungicelile wathi malume. Ngicela limphelekezele awusupport. So ndoda nje ubuhlalisa bhabhe esingaka wena ucabanga ukuthi umntana wakho udlani uphila njani? Yikho likulandile khona lokho. Ungathi kwesikulandileyo uncedisa umuntu akasisi wami ukuthi akhulume lawe. Kanti wena abantu awukwazi lo mntwana yini? Ngiyakwazi. So wangasupport umntwana. Awubona indaba unganje la. Nginganditshela ukuthi alikwasile abantwana. Ufanele umtshela ukuthi uzabuya phela lo. Iyaphatha ukuthi uyafona akawubamba amafoni. So impilo bani le. So ikho selibona ukuthi lihudulane lisize lapha le. Ungathi siyahudulana wena jaha mina ngumalume kumele unhloniphe. Umuntu akadade wethu awukhipanga senti. Singabanye abantu bemele ukuthi ngithatha umntwana ngizomkhalala la. Unkosikazi wakho yena ungathi sikhulume la. Nkosikazi ukhona. Ngicela ukuthi ikhulume la. Ngicela ukuthi ubize unkosikazi wakho sikhulume la. Lokho kuchiyeni kimi lo. Sikuchiye ku unkosikazi wamphakathi. Kumba umtshelanga ukuthi lo mntwana uyakwazi. Uyakwazi lo mntwana. Kodwa lifuna ukukhulumela ndayo sikhulumeni siqedele into eliyifunayo lapha. Uyodla imali yonke ke. Kumba unkosikazi wakho khona ngathi ungasupport umntwana. Hayi ngithethe ngamfaki phakathi kwalindaba asiyiqedeni sonke khona. Ngithethe ngambizi. So right uthini usupporta nini? Mina sozinhliphezela lo mntana wakho. Nangu umuntu akadadewethu ngibuye naye ukuthi sizokhuluma indaba le la ukhona fair. Usupporta nini wenza njani? Akatsho yena ukuthi ufunani. Umntwana akabhadalanga ifees. Kabhadalanga umfees umntwana udatshukele kanaziqoqo. Uyahlupheka umntwana. Wena ukhona ndoda uyicheck. Le porridge vele ukwazele lemo. Ule ndlu yonke le mangalisa kangaka. Uyacenta. Ulala lemthunzini ngibona lezi thundo zakho lapha uyabona uyacambalala. Anti umuzi wami. Kathi senza ukuthi noma ngasupport ngiyekele uye umuzi wakho ndoda phatha sozuyekela inhlanyelo umntana wakho ehlupheka ngaphandle. Umuzi wakho ubikele umfazi wakho umtshele endlini ukuthi lo mntwana ngaphandle. Kwenzela ukuthi la usupport umntwana. Umntwana wami uyakhula ndoda. Uza kugcina kusazabe usukhala inyembezi ukuthi umkhombele ukuthi umntana wakho senze izimanga empilweni. So sifunda ukuthi usupport umntwana ungahambi uhlanyela abantwana ngaphandle. Ubachiya umelanga ulandelele. Kanti kuba lo mntwana oyedwa ngaphandle sokuhlanyela. Yiko ngikutshela khona ukuyana ukuthi umntwana kakho egumeni kumele ukuthi uzihluphe njengomuntu ongubani. Kwazi bani maybe banengi yikho esehluleka lokho. Awukwazi umntwana ngizaba kuyini kusasa abe into emangalisayo uqala ukugijima sisi umntana wakho. Mina mzukulu wami utekhulumanini elikufunayo siqede udaba lolu kuphela liphume lihambe. Sesikhulumile sengutshiyela kuwe mzukulu uthi senze njani? Kufunakala imali. Imali eningi ngoba kusukela umntwana emncane la khathi esingakaze khiphe isenti umntwana 5 years. Lo niphampa vele kahle. Alright senze so. Ngiyakucela ngapha 2 minutes. Uza ngapha hayi ukulikhuluma 2 minutes nje kuphela ngiyakucela 2 minutes. Likhulumani? Sikhulume ngayo sifuna nje private. Zwana lo muntu asekwezandleni zakho. Hayi lahlukana. Ngifuna nje 2 minutes. Lahlukana. 2 minutes okwenza. Ukuthi sikhulume nje privacy. Hayi akula privacy. Into yonke fair njengoba efake mina. Nxa se include mina umalume akukhulunywe konke kuphelela. Akusela kumbizela ekhoneni umbizela 2 minutes. Iprivacy yani. Hayi ngokuthi kunjalo ke usehlula khona ku 2 minutes. Nxa uhlupha mzukulu asingene endlini. Angcono singene endlini sibone unkosikazi. Hayi ke